obuhereza ibintu bikora government obuhereza bwa government hata azibona obuhereza obundi bwa ababuruzi b'engiri abo n'obuhereza bwabo abarikuroga abo nabo n'obuhereza bwabo abashaho bareya so obuhereza obumene bwa gavumenti obumene kuba nifahomu kuba kandi obundi bukora barya abantu ba private mbene nka buhereza nicyo mbene mbagambira ikigambo cy'abana kushomera busha ikigambo cyo twakitandika ko nk'abantu abamwe tubakifo tubakita mu nkora nicyo nabitsiriza nyonka hati ngatandika skilling hub ukoreka inshobe iri mukushashura abana sente mu mashomero so ebyo ni buhereza ukenda kubushujuma nogenda buhereza buhereza ubu mbere kukuza nk'abo ab'amagara ushango okutsirika imiki mukwata ngo kujyamo ushango okutsirika ukagendaye kuba kandi okuragura harimo ibizuba imbazi kubura abakugiba nuwasa kureba noshijuma tukozerege n'estaka kozerege konka hano eneremetere witafari mbona nka kintu cyo kushoma etere witafari yes abashomesi bashaba sente umushomero wa government konka government yomekere classrooms nyingi kukira kuzabezire amashomero gayongeraga atutine amashomero ga government gari manifesto tinko gajwa nyine nka manifesto maza mbere amashomero mengi ukira buri amarwaro mengi so indi tafari ya katano service delivery obuhereza tafari ya mukaga n'ubutare akatari ubu kushaje n'imfuro kushaje no kwararikira kuko ni n'imwe iminyeto muri mu kureba impira y'abajungu umpira timu y'abajungu yarasingene muri bimwe bigwatiriye tikare bagampira bw'abajungu atana kimwe kakenana nago atokushanga mutarukufa ahabikwata amagaraganyu mukazo muri biyo nankibi tinkumanye kimwe kono yana kushemero yabaniki hati itubutaite ubona benyimyaka yanyu ndishimna muto tukatiri mukwerarikira Afrika kimwe hakabiya kari Afrika nakatare kora kuturakora ibintu aha nohora bigure akatara ko mu Uganda nukamara akabantu miliyoni 50 hati achi akatara kabantu miliyoni 50 karabe nukamara abonye aba China abanya abantu akahumbika muri miliyoni 800 nibakirunda ubundi nikuno nyutsa takatara kayibwana nukamara mukazaho ibitinsa mu president excellence right honorable bahiba ibitinsa honorable
bisa byabo bibona bona bitinze hati muri kuza ngai abarukora ibyo bugeye kubara bikore batekatira katari akahango akakubamara nga mukigambo tukukigambo igiti bizanyize magana 3 zwaga ankore kigezi manyangaye mugamba kumba mugamba tukira kubishobora kare narabibazo amin ati mwenaremu icyo murene mwegira ati itwe ibikore bitu in principle zina patriotism love Uganda kunda Uganda abenshi abuko Uganda nugetenga habu burungi bwawe nyere arabashira umisa n'umuhingi Uganda ni yembesizo kushana n'ibyereje yanjaha inesente nzero Uganda yesu n'umunyakore konka ikizire kumbangira kubaje ni Uganda ako abanyakore batahi banje tubakunda bahomati awenki ako nabo n'amati 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 tubarugura bitoki byanjye bene bitoki na nyembini tubarukungura ho tinkubagura tukumanya yanjye atabagura yanjye naba Kampala shoko mukushanga ndijya nyina kasento musho n'abanyarwanda n'ubwo ni mpuru utakwiteza Uganda mpura namusasira kandi cyo kwenda mwakora cyo kunyeta ngumbaga mbere nti mushisho bwiro bwanyu mwe bakore ibyo kubaga so hatu ncyo tujya kunda Uganda utazahari nkore madini Uganda niyo erkwija kubangira aha muntu mukozi utari n'umutsi Uganda na getenga bako kuja kugura ibyakora unashanganya nagura simusimu urukwinga simusimu n'umushori muguraho inshaho yanjye ebangira umushori wa kitugumu ngura simusimu tiraho Uganda kutangiye kusimuka twashanga nakatale ka Uganda katara kumara cyo kula kutina amateka shagire tune semente shagire tune ibicoro bishagire tune shukari shagire ataho kaje ikigambo cy'akatale ka Africa East Africa futari stumsha na shengereza umgurusu moyi na munyi ugarra East African Community ako kandi manyi tukubaza Uganda tukubaza kurugayo tutene East African Community akatereka hangu bari matwagamba na Africa bandi Continental Free Trade Area. Nguyo za radio manya zankahi manya gure telexi manya radio manya kahi ukutashobora abantu ikwata hamagaraga aho ikwata hamagaraga akatare ka
Africa kubasa kutwara ibintu yakora ukutakifonisha biyamani hati itafari ya mushanju ni East African Federation akatele ko twakagadira kunagambira no mu Rusumoyi na Mwinyi akatale twakagalo atkaro umuntu kakoraje umuntu kagira ko kan kakira busha kuba kandi akatale gakora ikintu cya prosperity via economy ugira akatale awuguze ibintu bitu ibyashaga kugira hari security ukwirinda kugira ngo utagira wagaraka kugira kuteganisa Africa ikintu turi tukigambo hana n'abatahi bita ba East Africa atatugandura hari abantu bajya kwezi abamireka bakaza kwezi abarusha bazayo abachina baza kwezi abahinda bagiriyo inturia banya kwezi ni baterere rankena nkoko grupo ya shukari turuko mu birego bijya shukari so mbona ukugira Africa y'abantu aba impumi ukuma bari habi turi cyubu n'ikintu kirwitse kandi ikirukwererekeza abakoranze hari abadamu umunsi bajya bashupira umbya mahe tubi superior kugira amani kukiza abandi amani land forces amahera agabaka kukiza abandi amani umahego agumani air force kukiza abandi amahega aduminage navy bakagira amani mu space ataho yuza Republic of Uganda, Republic of Kenya, Republic of Excellence hati mama Excellence na honorable Z na DJZ iki kintu cya Africa ukusigaye inyuma umuntu nk'ibyo mukigamba tubayoro bari mu kuzana dance paka chini ati ibintu bimwe kurebyo so what's in the future so ituta tubagenzi igiye kuga ugenzi ibyo bikabindi muto ukubana n'akomerezo niko nabati no kuta ntuga so itujuta yirisu witati ukora ukubura ntende East African community East African Federation ukubita amahera East Africa ngakabensi mutwagira amemwe twabasha kumenyesha twakemenya hagati no gutaka ndakora Uganda neve yagikoreza turi aho umutaka kubi
n'inyanja abatanze n'inyanja kongera tubone mani no kwenda kama hegamana hanyanja especially the size mushanga ubusenga Bwongereza France Germany bona batwina abamerika bari hakoze n'abachina n'abahindi n'abarusha abandeze tunababa abo katubona mani gukuzo size matters so for East Africa no biri y'umutsindo erwasa kuzakwezi iki ntabwo n'ibyo ko Africa tagarukako kutagarukaho ngukubira abako cyane Africa ukuburwa ekeri technology ko gap sai okutsiga mu science twati y'abarwana n'amacumu n'imyambi n'indabo kukushura leta kandi pawuda ya tushuma science ni yakoze kutukubura kandi mu muryaho muri dance mpaka chini abashobora bazakwezi tuturya we are not bad very dangerous ati nitafaya ya mushanju sukari hendere constantly gereza ntugamba n'abatahe beto East Africa kuyaba ngo twayirindana twabasa kubona hari Africa atangwa n'amatafari mushanju ariko n'imbaganda Nibere munga mukuri hanga kushobora amatafari y'umushanju abo kuba kinje mu campaigns abonokera kugambaho ana ugumya ushaka gashobora cyane kubanza kusengana munonga no yaba urutoma ubashobora ubaraganza kugira ngo ari skill habo ariko mu greta bisheni ahashonga y'ubegesi kugira ngo abana bari kutambara munonga kuza kwiga ibi bimyoga abaza kuba twitaho turi live Tayal West TV to live Tayal FM to live Urban Chigez FM TV West UBC West to na radio Ankoro Antungamo and digital radio to Cruise FM kandi tuna abikwa mushas na tuwazira kubatangira kandi atatu gitona abeto muri speaker tunasera ubura mu speaker mu kiganiro cyane makuru amakuru yo kushaka ubuvuzi tugize kutekanisa kuba aza kugira ubuvuzi twakire kubuza mukuru w'ihanga excellency ahanshonga y'ubutare iki cyangwa cyankore ekituru hamwe ibyo yadukwesente konka ibikizamani n'ibyo bisa imwe ahanshonga iziriyo ziteganisa abantu mu cyangwa cy'izina kubonesha ngo bashoboreho n'enshonga y'emihembe y'ebintu namwanda iriba waza bushinga ejo n'ibiceka n'ibya bushinga bya shema ari bakuhinga amajyani gakagode y'inonga ibigafataza kazakiguru ukurenga ubucyokigana koze karga kema kunyatanaza ziri mtari kumwe zikaza mtarabona mukaga fataraziba kwenda teko majani imirinde biro mu mwaka ababikize mu myaka 2 batakiteka amazi kugira ngo bekatemba mwanga kwihuruka rubaye kwemera bitandika kandi uguhuruka kubabugana bishini hago akasente kuwa biro ubaraganise kakurenga mu buhumbi I think bishatu 10 kuwa kubasa kushobora shonga y'amajyana abo kubeka ba aramubara no gakura ariko yizera hino nje n'aganda ho nawe yabuheju yagira ngo ekeme iyabura hamwe sente z'ya hagati y'mitwaro 20 na 30 hata nayiha n'amaguru ageni twari 2 so abantu bashazira gakura kandi n'ito na mnonga nyine rwabisheni amajyana n'ibindi bitebya tushomise biri mu shonga y'ibyo bisa icyo nabone batumva bigako byatunji abatungo agarmente na mnonga hariho ikizuba cyizire ijonka rwa kigamba kazo bacu kugamba rajya mu kuchukura kuko kuba
basa kuba kukitera mutoki ichaka kukumutaka kaza kumara kukiza ko basa kushobora ahashongeze ibiri ya excellence ati cyari n'icyo bugarika eri omuriya ebyokorera ahantu ahabo n'aringanire eketari omuriya mushangu ebyokorera afunzire nuko nabazire ikibaro icyo ubona kibara rukumira icyenda na mwenda icyenda n'itanu twagihagera nka ikiboko twesa extensive agriculture okukorera ahango biri n'umwani ntizamate ntukozesa intensive agriculture okukorera hafunzire okuyamba ikihango cyari abantu kandi yamba n'embera yose abo kuba nemera umugongo ibindi bishyimbo bitakumera ibi mu gashobo bw'inganda hatakaje ubu cy'umutindo ikikorwa kubanza nkanda cyitegereza muri kinetwa okutakozesa urwezo utakozesa urwezo umutindo gufunguka kandi kiretse uruzo kurema nko cyo umutsigazi yagamba n'urutaro wa Ukraina uruzo rw'ubundi hasi hati urutaro turimo kwiyabiri ko hati kuza gukora nshimire no kumenya yuko anyera ikirindwe biyegwerere kimwe ko kandi atuma muzabira government neza kuhereza abamajyana billion bishatu na nkaga zurumu urwezo fertilizer zurumu izo kuyamba factories zagize bizubu ibyoma zurumu kushashora abahinyi abahirimbo batashashurwe so ntuja kubangira kubabangira kandi harobe yaje ati China ngune shoresa cyayitwa kumbabuze bajya cyane tushobora cyayitwa nawe icyayi nyonshimira kumanya betera gwerere kimwe ebyagwisize nebimanywa nibasa kutungirwa umbaze kandi twakutungira tuja kubahereza ubuyambi akakoka ko rugara kugamba clostridia ntubaze kutera icyo kutsirika can immunize the cows. Wanjye kisozi kagakari natera ebukati byo kutsirika kakuka kandi ntere kuberwere no sogera kuza penicillin so ngawase kuzibirwa kandi katambwa webare mnonga your excellency nani ndashaba kandi ahashaheji shabe walisimbi uje ugire buze bwa yakira kuruga ombanya makuru abarya tukomeza mu misho Mr. Walisimbi. Thank you. We have only 2 questions and I will ask John Tulinawe to ask the first question. Webale munongo bihanga amabara ndi John Tulinawe ninkora na cyenda nimwe katonyezi biri ku FM. Your Excellency, program ya PDM halumu nkora iyo kugira ngo imyeto habeho percentage
eyahebwa this percentage yakubirira nungi haminyeto konka police ya PDM negera ngu milioni emwe buri family hate minyeto endi ebuzire kuganyirwa program yeno kugira ngu omunyeto gwa kwidana ati ni sente za PDM bagira ngu kandi iwe iso tubetu muhire ngu kandi iwe nuko tubetu muhire tumanyisa ngu eminyeto yakubene tunga nka 20% 30% nko kwabiro tekanize program yenu ni kimwetagisa kubanza kulinda abantu either umurukogu abantu bona kwayo nuko akiza katunga abako bamazire kwise kandi umunyeto twasagaga bakamunya nisaba ngo excellence eminyeto yitu ogire nko kuwa kora hansongejo nuko munyeto barajayo mamuze watungire mata tungire nawe barore ngo bamuheze abokube nkore no bagikozere okafa munyeto konka bakuimplementinga kuri hansi no bamugambira ngo yitwire so iwe tutsogaga kongera. Thank you so much, excellence. Achi tubarondo munyeto ubweka itakatungire kine cyecyo umutsugazi uruko rugumuka itakatu amakabona gatungire gona gaga kwa rega itakatungire tumwe umutsugazi wayo akabona yatunga kine cyecyo iwo mtoro impako yawe ndio yakiki Your Excellency ndi apuli ndi musongora ndiga kasese kandi nyencha abasongora n'abasongora kati n'abana kasese barakugize kwakira ohireho ekinani insobora cyakiricho kugira ngo abantu banu no applyinga hate inche tegereze beti nikabuza umuruka hariho amaka agatungire yes umugusi yatunga umukuru yatunga bene no musigazi hata musigazi kwinya abakakiba nango yiwe abawanyi batungire hati umuruko gutaramo amaka gatakatungire harimo amaka gatakatungire mukaheyo musigazi wayo kandi hati Your Excellency guidelines kandi zigera ngo babanze bafwe amaka agaruka muno amaka garuka muno gan nugo gabandize abakuru babanza batunga hati basokorwa babo bakagira ngo tuserero musigazi wena tumuyihe no muka no werabe kurungi as long as mpenda kumusigazi cyo kumera bakakiko. Oh no, yes. Then in that case it is easy because amaka garuka kugarabe gatungire gone, then they can now go to the youth. Yeah. There is no problem. Martin Sugar. Takushimira mnonga Your Excellency nibanyita Martin Sugar inkorana Radio 5 Shere nyo kibuzo cyanjye kiringwaho rigireho na hiwargerizo amitoma nono gambira abantu kutera abahagizi ba NRM akaruru batere base konkara abantu abayitsimeka independence abantu bakosa logos bakosa basi aha bipande byabo ningo bundi bagena jere umfield campaigning you advice yawe ye hahariye kibare mnonga ati bya politics noreba numukitandika akiri mubizu abako primaries umuntu haba harimo enshobe ubundi habamo ukwiba binemu mpaka abako ba mu kiyo politics zo boro abantu bakino boro maka mbeno abo boro kuzo politics bazamo nkorwenda kufana kukira tubakore abo muto bakore politics nko kwereza bareba nko koronda umurumu. They look at politics as a job.
not as a service. So many of us bakore ibyo ezo nshobezo neza zuriyo. So ubu family zinazo bazine mu bizu ko nkate kinaba hawira abatakora bamu ngabagira ndicyo kubanza zo mu tribunal oyo licyo kuba kwibire tribunal karakirebe uriya emwiheyo ubarangirira umusho tribunal karakirebe n'gatayizire wira okuketi abo kaharabona no bwire nabo kutamara ubwo umuntu oyibire n'umushango gw'ubutemu criminal offense nabasa kumukoma ntarujya y'umuparamente nubako bamuronze so mato tunye evidence obujurizi rero twarayahinduire results tumutegure by going to prison. Kuna chene evidence. Kuna ota evidence yeyo. Kuna o some suspicion. Kuna evidence eta conclusive. Oboyogami enshure yi Uganda tekwenda ko kuri mwisho barije kureba shobezi barebe nguko boshye so ekiba no kutagira patience no politics zikirinsia so mbanati okuleto bukambwe nicyo tukozo kushomesa ukuhabura ukoso bukambwe kwata ukugira ati basa ukutayamba kikuru babikora abo kuba cyo kubanza abo muri Rwanda icyo kurya mu politics now saying please mwana mporo uri muntu nkuboreka TV obakweta basangwa wakamuri wabere yatsimbiro muri C5 batandaka mu kairo C5 imera kwitandaho akarumukamo kuna bahawire musheja tunumutungi tinka mbuze intunoke no bayiro C5 nje kumbuzo dela auterio konkarmo abantu harumu ndo mu kamparo mu ngabo wa minister atonsasi setting wenda bukanye ni business in the Siska so icyo kujya kusabira politics tete baragiro bihabira kwata kugiroti icyo kujya kusabira politics namakokuru gomboro amakokuru gomboro rero umuntu akazo politics kuhereza atagire kuronda icyo kurya. So that's what I look at more. Umanyi kuza kwata kuza kujeki baragiro menya byamawe nyuni kirakoze okushomeza no kuyamba abantu kurugomboro nambona kumba nyo nkoko nkazoko gomba kisozi kuri sente zanyi kunashire abaganda boko twakana natasa agiye simbe wano umushi wanje kuza kwetsimba nafa cyumuri yebi takwatse kubiza ngaza kuri sanga kuri rwanda moto wa politics so ngaza kuri sente zanyi natasha kwakuze aza kuri event zitakuza kuzumuturu ku rwanda turi moto wana cyangwa umushengereze tingo kuba kumbasa kumushengereza takubasa kubiza
umushwanyo ndijo nawe arutunga mu itakagito ryo bujyaja ryo bwashoye kuri twazikireta tengo anko umushwanyo ndijo nawe ariyo Diana Charemera aje tsimbaha ntewe y'abakazi utakubasa kubuza mu abana banje kuzumye abana reba so it is a structural problem iki cyo gamba it is a structural problem of peasant families it's Chirium war so we need to move get homes out of poverty dero tugire abantu umuntu aje on politics ayi no mugugu ikibano bagamba makanasohora nankaye no mugugu gweki cyongi cyamureta ateye kurondera akarumu job so it's for me to kukirebera biragiro manye bihamawe nuba kubigire byo utakwatira hakiri kenana kirukuyamba. Thank you very much. Thank you, Excellency. I will now ask the Right Honorable Deputy Speaker to wrap up this session. Thank you. Nze ntwenda kusima abo kutika muri ankore kandi oketorahona na mama abo kukushendekeza abo kotwegesize kandi nimpamya ngo kugira umukwegesa kopire hati percentage tuhireyo 2021 ya 85.6 hati ntuza kujongera kimwe ahiguru nyenda kusima abantu bankore abo kujo mu bwinji tukakira muzeye 2015 byo ko kubanza niguza kuba gudyo muhigo muri ankore nikwe tweraganise muzeye abo kuba karura ka hwire percent ya nshanjo niyo yonke yatiri konkati ntwenda ngutuzo muri cyenda abaratera karuru habo kuba n'umurimo gwitgo kuronda bebembeze abararebe ngo batukumira ihanga ryite so ntwengera kukusima kandi twendeze bukaje wabana utandika umurwenzori uriko gumiza mu na nehuru yo kwegesa abanya-Uganda na no kubashobora okubakarwa umboro nibi byona katukwindeze ekiro kirungi muzeyi so yedidi yachinga then Governor Mnonga, Right Honorable Thomas Tayebwa, Deputy Speaker for the Republic of Uganda. Your Excellency ntwenda kusima abo akira kwa tuhereza kuganiro nitwe nk'abanyamakuru abakurwa mu ingore kandi nyira kusima na radio station zone z'abaziriyaha na n'abanyamakuru bona babariyaha abantu batureba ku mwaka basakuba n'ubwo mwatwegitaho ninjya kushabangu radio stations ziyaha na abanyamakuru twe n'abariyaha kutakubasa kugaruka mu kiganiro ncyakare ahabwa baba babyamere na nabatareba kubasa kuganyurwamo kandi Your Excellency twendeza ukurondaje akaruru nk'abanyamakuru of course nyenda kwerukana na okushaba kumwe kugira ngo mbaze nteze kishaniwe twenka aba batakizire kwa ikirize abana babije batwekite kunyo niwe. Thank you very much. Mwebale mnoga kama barinde murari kurungi ndiye didi ya nyakahangura nirwo mutayari media. Orwo kubanza abantu abakuba nebyejangu kubo murwire asemta mu kwa doctor ndiyo norgojeti nyunyinda doctor mpechi wanyinda umpazo ndiyo umpazo no shaba yesiyo kugira ngo kawara kuri hand wari ndizo mushaka yakukira mu irwaro kimasanga tendwa rero ina hati niyo